Ni whiroa mai whaingata no noa tawa ke whai ana me tatalo moe o tu hei lala halapai ni tu ka whakamatala Ona ni whiroa mai whaingata no noa tawa ke whai ana me tatalo moe o tu hei lala E wisai, whakapo Amasi mohono fuloto Kaneongo Eneto Na maunga ki e tai pono Na e toko E whanua E tupau o hapai ki olunga Ke malui Me olunga Atonga nio whai o tupu Utulai na o tumatanga Matakau no reka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utukalonga luko e hakeanga Utula aina o tumatanga Matakau no reka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utukalonga luko e hakeanga He wisai, wakapo Amasi mohono fuloto Kaneongo Eneto Na maunga ki e tai pono Na e toko E whanua E tupau o hapai ki olunga Ke malui Me olunga Atonga nio whai o tupu Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwe lolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwe lolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu E wisai, wakapo Amasi mohono fuloto Kaneongo Eneto Na maunga ki e tai pono Na e toko E whanua E tupau o hapai ki olunga Ke malui Me olunga Atonga nio whai o tupua O kore ke hufanga moa he talamalo e whanua, mga hi talawhatapu ko tobe, wha o atu pa miheni. Talangata e te au whai ki tō mama, o kai a tā whainga maari e koni ke o atu ai mo proklama koia, whatu whanua whou ki he wikendi. Ko heni whoki pia mo e whawhonga koia tonga tā whitu, Paulo api ben piukala. Ke whahoko te tau proklama whatu whanua whou ki ke wikendi, pa mo e whatawange. O ku ongo le rei atu pe tau proklama ka te ki mo tōl ko tō ape. O ku lava ki tau kau whataha i whewhini. Mo ki motol te moto ki lava mai o whanongo he tau proklama ku o atu e taitari lotu whewhia mo lotu maawhana ke te ki motol hono kotoa. Taim te tau ku o ange whoki te tailere ki he whawhawhunga lava ke i hendi mau i he ahoni ki he whahoko a te tau proklama malo e tau mau e ahoni e piven pa malo mo e ngau e pa mi tongana whewheha ke tunga kuiai e tongata puna pa mo ngau e whahoko ki he weekend. Malo bisola pa malo mo fa mari kore do bigi u fa de be fa tap ko ia ko tuk mai ne mau komit pa te te we patseti
ke ngai whatonton mangai. E ngai i siu veke wha marala ki mua, ku whahu mai whare alea. Mahalo koe whai process koe ni o hinga lahi veke ne anga whasisi atu he tōke ke aki, he mau e kau MPs, ka mai mau e pureanga. Ka ko, nei e fuga manakia o se ko si, ka trek ma au ge honi te ke osi, mau te hokata pongpong. Ka lava ki tufai tō pe lulu he nei, ko i prokarama ia whare alea ke awa he tō pe lulu koe ni o hoko atu e pe. Ka koe ni tukai tai mini ulahi pe whanki mea o teke. Mahu inga whake ai pachetia he koe lao, tō mahu inga nei tonu koe no whamapopo. Ka teke ai mahana toki lava bongbong, mai ngai whafufua. Pai lava he hoa bongbong ipa toki. Ka koe ngai tu he tai mini. Oku whemo i ki nā pēpure anga he nau ngahi mea ke pēpure. E ngai wholau, ngai te ulanga koe nge mea. Kau ko mau tolu koe ni kau MPs, mau whenge mau whai mōne mau whatongia. Whatatau ke tala i whare me tōwhoro whola koe he tāpuni. Mōne pito e piveni ko tui mahalo ke ta ki whanonga mai pe me tuunga koe ni kiai, ko ilo i pe mahalo hange ko hoko amatala, ka pau e kakato e ngau e komiti ki he patsiti, na lava ke mauha mō taimlerei a pito, a mō taimlerei o ki i lakange i hai aho tolu, aho nima, ku ngaha ku patsiti foke toki ke mau pe ke kakato ki mua i ahwa o se mahinani, ai a ku koe lucky weekend, tau kamata i koe ni. Ka ki mua ke ta ki foki mai ke patsiti, e whaha ki talanoa ki ai, ko loto pe ki o atu mua, unga tunga koe ni kua e ongo hopo koe ni ku mahino mai, ku wha mahino pe ka te au e whatalanoa ke whahoko, e daim go whae whikum ke whamau angawa o ke whamau tangi ke mahino, ke nahuanga o mai ai halafononga, mahino ke whai ai whanonga, ai a koe whai hopo loa ua koe ni o ku ikuna ai sea whare area, o koe ni nai whahoko ki he mahenga, e māteni tapu e lulu, pia mai hopo koe ni ki he Vons, o ku ikuna ai sea koe ngā ia mawhai, o e whamau anga ke nau whaitutu ni mai ke whonga ngau ku whahoka whare area. Pe kono whare a taha mahalo koe ke whatonga e whamau anga tangi, kui ai ha monuka i he tau koni stutoni, ke nā walawa o ala mai ai o whahanga weki ai, i he ne tuu ko ia. Ai a whoki koe ne tuu ia koe he tai nimi, i he koe lok whewhe ho anga hawa kai ki ango koe hopo koe ni. Malo solo, o ulo te Ikai, o kongo le reipe. Ko ia. Kau i siu koe ni koe i siu mahu inga. He kono mahu inga koe ka au he kunehanga highlighti mai ngahi mea lala. Ke whaika hatokanga. Koe tuke o kamata pe he hopo koe ni koe ai TPT, vote of no confidence. He koe hopo koe a na kaunga tonu ki ai. Koe isiu nofo he kupu e koni sūtone he ono taha kupsi uraki mo ono taha kupsi iua. He ko tukau whatanoa ke he wai mea he ni o te toni whaikai tokanga. E ku taim ta tau pe ulahi ngahi mea pe ko au fia. Ka o ate whatalanoa koe ni me kupu ono taha uluaki. Koe kupu ono taha uluaki uhanga ai he koni sūtone o mai ai mawhai tawa taina ki whare area. Ke nau lawa pe o whau e nau rules and procedure. Anga hono whakalere internal proceedings ai ngahi ngau e whai whare area. Wange mawhai koea. Koe whahino hino koe he hopo he tahiwa he wano. Neongo e mawhai koea. Ka ko pau ke whakata o lunga e mawhai koea. Ki he ai ngahi lao pe koe rules
and procedures ko fatu e whare area, ke ngahi mooni I mea requirements ai koni stutone. Ai ko foi ata ia o angi e koni stutone. Ki mo he wana hong fulu sai. Koe men o kei wheila o te ke lava he ngahi tutunia ko ni o tali. Koe hume koe wana hong fulu nei tāna ki mai ki ai amend mai ai kupsi iua. Kupsi iua na ne hanga o whakamamawhai mai ai o kui ai ai ngofua ke kau MBs ke na hanga uraki o fotu mai ha tohitangi. Ua fotu mai ha pila ha lao. Tolu fotu mai ha motion ha fotu ke tipe iti. Sai. Koe palapare mai ni kau hanga whamatala. Pe he kupsi iua koe apa ko highlight lewa I lalo ai. Kua pau ka iai lewa ha fotu ko ha lao pe ko tohitangi pe ko ha motions. Kua pau ke mui o whakatakau ki he tohi tuuni na e tari he kupu uruaki. Koe ngā katau ki reason he wai palapare mahin whakasekula reasoning. He koin, sokoin. So ke kahanga o ate mea koin o teke lava he tutun whamau o tari. Hanga rewa e whare area whatu he kupsi uruaki ai rules and procedure. Koe rules and procedure rewa une whatu wai ka yaha motion. Ai koe motion, pia moe motion for resolution. Ka yaha motion kua pau ke mui ki he lao tipeiti koe. Ai koe lao tipeiti o sai. Koe whakaton lea koe nei uhinga I e mauhanga whakatu ke o maha judicial review ke whamalala mai whamau. Koe no uhinga he ku talamai os fatwe ai rules and procedures ia. Pa ku timani he kupu si iua koe kupu ono ue ko ni sutone ke mui he taimo o mai a mea lala he tolu koe ni. Petitions, tohitangi, koe bills, koe lao, pe koe motion, to ka whakatu. Ai koe vote of no confidence o fall in he category of emotions. Pa ku hangare vai kupu si iua tu ni ko pau ke mui ki he rules and procedure. Ai koe was tu mai he rules and procedure. So koe tau kawe koe nei o mai he whakamau pehenia. Koe ui o mai he fui mawhai koe ia he kupsi uruaki. O ku I he whare pe ia ke nau hiki ni mai ke tuku put aside ai rules and procedures. O ku I he whare pe ia. Pe koe nau hanga o hiki ni mai a new set of rules and procedures. Ai o koe palaparema koe ai he whakauhinga e solo. Ko no inga ko foi tanaki ko kupsi ua ko ni stutone o tala mai ai ko ha ai ko motions ko bills ko petitions ko pau ke mui ke rules and procedures sai ko no toi whaka ataka ko kupsi uruaki ke lolotonga lere ko foi processi toi tala mai e te iai pe mawhai e whare area ke now put aside the rules and procedures ki pionia he ku understanding whakalosika he kapau ko ia tau tikreare wa kupsi iwa ia nakatri he tem whakalao kai aonga ia irrelevantia he kapau o toi malava pe ia he kupsi uruaki kene toi vote out pe rules and procedures na fotu si kupsi uruaki ko nga kai whahau kupsi iwa o ke whatonga, e koe whehui rewa. Harewa toi aonga ai kupsi iua. Hai aonga ai kupsi iua. E tem whakalau o ku tai aonga rewa ia. Aia ke au ia. Ke au he ranga koe kusio. Koe anga e whaitu tōni. Mantui koe lau maria koe ni, solo koe lau maria koe ni. Ki au he anga I whakakau peheni. Ka iai rewa ha kupe ko nistu tone. O kehe whakatonea ai kau MPs. It is the function and duty a whare area. Pea mo speaker, ke now seek her legal advice, even her judicial review. Ke o mai e clarity ko aka lava whanonga e whare, he fo I mahino e ta.
Koe ai koe ke pehe ke ai whauhinga koe ni. Koe mea bende tau iku ki ai. He ku nau discuss au mea koe ni mo ki kauloia. Ai ku nau ko au pe ke kahine konu o loia. Au pe ka nau tolu. O nau fifili. He koe mea whau halao. Ko fotua tu solo. Ko tāna ki whakoni kone kupsi ua. Na tāna ki a he liliu koe wana hofu. Ko haho no lau maari. Ke hold ai whaitu tune whare. Ke nau accountable. Ke nau lava ki tau mua whake whai liliu ka ke o mai ngai principal whate mokalati. Koia. Ke o mai ngai principal whate mokalati. Ke lalanga aki e tau koni sutone. Mo whaunga koe hono governance. Mantu koe whai liliu na whai koe ngako sima wahe mai executive mene a fio. O mai e ki whare area. Pana uhinga i kupu koe ake ne puke whare area. Ke nau lava tali ui. Ke au koe ka pau hanga he whakamau whaka ata. Ke lolo tonga pe koe ai mo ui fu pistoni. Tau whetong spaka tau to. Koe ke au kai ke utui au whakapotapoto. Ko honest opinion ni au kia e solo. Kai ke utui whakapotapoto ke lolo tonga ku lere fu misi ni. Ai tau pe o siai rules and procedures ia. O siai mousi ni ke o mai ki whare area. Tu ni lewa he kupua ko ni sutone. Mo mui ke rules and procedures ko ia. Lolo tonga lere foi mui ko ia. Hu mai lewa foi whetong spaka ia peko whetong kaporeika. Lolo tonga whetuki ake ngai fu pistoni. O ke pehe whapotapoto. Ke au ne dodon ke complete foi processi ia. Katoki aha liliu ia ki mui. He kapau koe whakakau e. Koe whehu i lewa. Harewa aonga kupsi iwa. Wai o ki mane he koni stutone. Ko foi kupu ke kua pau ko ha motion kua pau ke mui ke rules and procedures. Ai foki ko whatala noa foki o ku ke whamatala mai i he mahino koe ku ke whamatala aki koe kupu ulu aki ia o ku whepaki ia mo kupu wahe ne tuu koe ni i he whakauhinga koe ni ku wau ki ai e whakauhinga koe ni me whamau atangi i he whakaukau koe ia e tō ni he whare na ungahi lao pia au ke kupu wa ia ku ai au ke tuu ke whahano whakatontonu ai tuu koe ni konstitutone na toki whai poke li riwa koe ni he wafi hongo fulu ai au ku totonu ke mo whatontono mo tolu ke to'o ai e kupu waha i ho o whakaukau I kai koe kia whepaki e kupu laki mai kupu wa koe whakauhinga whakauhinga koe whakauhinga ka paurewa au kai ka paurewa koe position nia he koe whakarea whoke e kau whamau au kui waifu white pāua ia i whare area he o wange kupura ki ke naulawa whatu e naururu sen posita. Au ne peherewa. Koe whakatu mai koe e he paremia. Ke set aside ai rules and posita koko lortonga XCC. Ai oe te whahati peiti. He koe whai mea mua nia nai tari koe o hinga nai kurani ai leave ke whai ha judicial review. Koe ngā nai pehe he whakamau i he lower court. There was no debate. Ai koe no debate ko ia mai no lewa o preach ko pu no wai. Ku pu si wa. Ai ko winga e fe mai ke algo judicial review. So ko whatone ava na mai ka fa mau tangi. Fa papa pe ka na tolo. Ka ko me ka do pe pa ke winga le rei. Hange ko ni. Ko na pehe ko fo tu mai ko e he pare mia. Lolo tonga lere ai fu pistoni. Lo tonga lere a vote of no confidence. Ke set aside ai rules and procedures. Ai ko timani he kupsi ua ai kupu no ua e koni stutone. Timani he kupu no ua kua pau ke mo mui ke rules and procedures. Ka pau ko asenita ko ya fall in he keto kuri e tolu ko ni. Ko tohitangi tu ni ia ai ke mui ke rules and procedures. Ko
Koe lao tutuni ke mui ke rules and procedures. Koe whakatu motions. For debate, upau ke mui rules and procedures. Sai, tutuni e kupsi ua ke mui ke kupsi ulu aki. Hangalewa he foi whakatonea koe ni malawa pe ke whetonge pistoni, whetonge spaka ia me kapureita he taimu le mo uye pistoni. That is impractical. Ke pehe ke iai rules and posita ko pau ke mo mui ke ai. Ako lo tongan pe le ko ai tau pehe ko hopo. E foi fotu, e foi motion. Lo tongan pe le hopo fotu me ke whetonge lao o ngawe ake toko lahi. Ko mea ko na pal pare mai motu ani. Ko ke whepaki o kupu. O na facilitate he kupu ai kupu lo aki. Ki he foi whakau ko good governance accountability ke taliwi. Ko hinga hoke o ange mai he kupu lo aki ke whaikere ha wharearea na sete na utolo. Pake kupu si iware wa tal mai. Ka hele asenita o fall in he ke to kuri tolu ko pau ke na mui ki he. Heko hena yanga mahena ke wharearea ko le rat pena tau sai. Tuku ia ki tawaki ta wal da tolu he. Ko uhinga ia, ko intention ia, ko purpose ia. Mea pango kaike na wif tuloa whakau ia me hopo ko ni solo. Uhinga kehi. Mahalo ka pau te tato klavi tau ki ai puhai. Mai matu ngā kakane kaike utoi involved au ia. Ono skuta naise ai whaki ki ako ni. He ki au ia kaike lawe whakamau ka pau te ke lau e koe tutune whakamau e hopo ko ia. Hala ke ne lawe ai ono ua. Ke ne lawe i mai hono purpose mono intention. He nai nofo foi tukuaki i. Nofo tukuaki i ko ne mau i kupu ono ua. O kai koe kupu ono ua. Koe kupu ono ua nai mau i. Ka koe lau koe tutuni. Hane u tiptou e tutuni ia me lawe whakapatonu ki hono ua. Koe hao mau ki he kau ke loia koe nani whafofonga i koe e kau whafofonga i he lere ai hopo na e whakamamafa e loia he kupu o no ua pe na e alo e nau mea na toria mea ke. Koe kai ke aha ha kumau. Koe mea bena mahino ka te au koe essence ia o tuaki right from the beginning koe o no ua. Ka koe mea koe nau nova o mo tafu ai. Foi hopo ka toa ka pate solo na ke o silau e foi tutuni koe e whamautangi he vote of no confidence. Koia. Koia. Pana ke whatonga koe ke si au pito ke ni hanga ea o ke very specific mai ke hono ua. He koe foi discreet close ia i he konisu tone na mau i. Koe i kai ke nau mui. Hanga he whatonga ea o te talamai koe kupsi i ulua ki ia. O ange ai mawhai ia. Ke ne hanga ea o toi seti mai rules o whakatatau ke whakatu na e whai e paremia. Ke put aside te tipeti, o te tipeti kai alonga ton peke voti. E koe whai whaingata ia ka au hei ke mea pango nei kai ke koe ngata angai, koe mea beo mahino ka te au, koe whakamau tangi e toko ua fo nai huu mai he fo. O kuiai ele meniti a kogoni o ko whihu ia pēnolo, ko whihu ia henai kau, mana tui na ku lawe atu i he foi hopo taha. E hopo ko he bribery. Ai lo tonga pe mau e la i huanga talaketia o whakakau koe minista mo ia o mai ene whare i ke mea ke o whai. Koe whamatala koe mehe loia. Lo tonga koe nau hopo koe ne mea koe ni huanga talaketia o whihu ia nau whihuia ngore ia hae unga na awea wharearea ki whamauanga. So koe whanki interference in ke o koe au tui ko tonu ke to'o e tau toka ngā mea. They maybe minor, but it means a lot. He ku apia o koe tutun whaka ko ni sutone, ko hopo ko ia whakamauanga ko pau ke impartial, pau ke without bias.
leki ko hanga he ko hinga pega pa te foki pega ke tu ni eso ko tuku aki ko o hopo tuku aki o mau e ono ua pe tu ofia en reference ke ono ua hala ka he ko foi discrete closia o mau i ko kai ke muy kana kai foke fa amanakia me mau positions o malava pe he kupsi ulo aki a liriu pe ai rules en posita ya hange ko akapulu lo tonga pe me aya lo tonga pe akafahu ya mu he fa mau ya a cold post ai ko ke uinga lele o ka lewa ke uinga lele ka pau ko ya ta ku ti crea leva kupsi wa naka tree tem fa lau ko ke irrelevant ko ke to anga ke ai Ako mau ia leki au pito he tutu ni ke ne provide ha clarity ke he uhinga mo intention ai ono wa ke wa to hoko ko issue as of now okay hoko pe ko issue te ke lama he faka uhinga ia remove ai a fifili faka tamai ke faka uhinga faka losika Ke me prene ko fifili ke i faka ko mahino ai a position ko ke whakamatala i he o whamala ma kene ta whaaki. Ko si o te whoki ki he, nei whai pe hopo ko ni he whamauanga lahi, pia ke ikuna pe a se wharearea. Kai ke lama, pe ko wharea ke mahino, ka pau ko anga i hano whamala ko ni, ke te mahino ngeo ke whamatala. Kai pe ke si o whamau lahi ia, whamanga lahi ia ki he fwoi, oku mau e lao i he konga ko ni, i he o monuka ko ni instituto ne hanga ko ni kutatala no ke ko po no ua o monuka ko ni instituto ne te alu ke fa mautangi hanga ko fa matala o ku na mention pe na dolia fe fa ka ne tala mai o ku ka ke na mafai ko ke na ka no to tu ne fale area ka ku fe ma pe fale area ke na ke fa papau e na ngai tu ni o to ke imagino na tu ni mo ka fa ngale le venga la ne ko ya ka ko e ke fa ka tu ko ni ko mea ko na mo e ke na mau i he tu un ko fa le area ko pau ke fai fo i tipeti e ko fe mea na mau ko ke fai tipeti ai ko fe tu ni fa le area na ka ke fai ko i fo i fo process ko ke fai tipeti ai ko ai tu ni pe he fa le area ko pau ke tipeti ko ia pa ko fe mau e ko ni stutone ka buto ki fa malala pe me ko ni solo time kana o ato ai applications ke situational review na tari fa mau because there was no debate there was a motion for debate but there was no debate ene pere wa kwai ke isia pa uinga le vai alu le vai ke situational review lo tonga alu ke situational review silence mai le vai fare area a restrictions pe ha le vai fa mau ia ko ni o mai ene fai tu ni kai ke toi ha foi e se ia tu amamani ene hanga o mai ke whakatonu ia kai peke la vea he koe fehu i foko kai ke la vea ke fehu i na uhingai hono o mai ki whare hopo a situational review koe foi fehu i pe na ha konga ko ni sudone na mau he tai tipeiti koe foi fehu ia Aya, haure vai ata mai koe wharearea Britania, koe cabinet manual moi. Kai ke toi, kai ke te fu mana tui dai mika koe uhinga ka toko ia. Nai ke hane relevant anai ke fihu i. Koe ne hang, pa kai ke ne pehe mai kai ke hane jurisdiction. He kui kai ke kai ke tu ia o ha kupu e koni sutone mau. How be da mai kai ke hane jurisdiction basic separation of power ngai mega pa te ke foki po ke tu ni ko ya completely different angle ya pana lave i be he ka fa mau tangi ko ne tu ni nai kai ke sai ka ko tu ni ko ne ka fa mau tangi tala mai e nau to o ko kai ke kupu ya e mau pa te lack consideration mo no discuss mai henai o ko tui kai toi ve ua koe submission na o atu he ongolo ya specific pe ke kupsi i ua o kupu no ua koe kupu na mau
he kapau o malava pe he wharearea ia ke lotonga pe lere a tipeiti pe koe hopo pe koe petitions. Ku hiki ni mai le wai ke tuku ki ta whaaki. A mea ko koe nei o si whau he kupsi ulu aki. Tau ku kai rewa ki aonga ana kupsi ua. O ku hinga i whamadala e. Harewa no aonga, harewa no toi uhinga i tu e kupsi ua. He kone tu koe ni o si mahino ia. Ka awatu tabe o maha tohi tangi. Lo tamat pe le u ilo pe pare miau ne ma oi to la hipa ni mo mai ege ave to tangi ia o te fata la no ke to tangi. Kana hui ni mana to ko to ni ko ni ne hanga ia veritate ha mo pe. Ka ko fe hui le va u hinga le le nai. Pe nai u hinga pe he ku bono wa. Ta pe hanga ko foi la, ta pe ko foi la. U mai foi la o ia pa wave proceedings. O ngā pe koe pare mia o te nau fōi nau tolu, ai rewa fōi mōgu ia. Kene override the rules and procedures. Ai ke au rewa tako harewa uhinga. Intentions my purpose o kupsi ua, o kupono ua. Ai ke au te ke hanga, with all due respect ke kauloia kau fō mauanga. Kau te lava he tōni fō mauanga ia vete, ai clarity mo fifiri I whakalosi ka whakata mai e mea. Ka whi kupulo aki whaki au ku mahino ka whi laine pe ia taha mo ki konga sisi e whi kupulo aki. Ka kupu wa me whi laine e taha ua tol wha nima. On, me nima e ma konga. Ai o ku uhinga whake tatala noa ki ai o ku hekeke tui o ku totonu ke nau matai varea ka wha mautangi me kupu lahi koe ni kupu ua mga he whi kupu holo ia. Ke nau matai varea o tuku noa I ka pau o ku monuka lao he whai kupu koe ni. Whewhea taimi koe na mo koe tau koe tala noa whuki na mo eke I hono koe aika pāloti I ta ti peiti mau ai tu uni koe ni koe ai whare area. Ka nau mana tui he taimi koe ia na tau kapo ai ta whaaki koe ni pe koe sea, pe koe paremia. Koe lau koe utohi. Lau koe na koe ai whehu ai tāri moe. Me mo dolo he tuku aki pe mo tari ke me pare me na nau whakaha he whare area he taimo ia ko lau ko ia ko tipeiti ko tipeiti foi mea ko ia atu ko a mo tohi tuku aki ko poini e fiang ngofulu ko ia pe lau mai me tari ko pare mea pa na tamai ko tipeiti foi mea ko ia ma na tari he fa mau anga e foi mea ko tipeiti ia ai ko ke mau mai tu ni ka pa na whahu he na loya na to ko tipeiti Ikai, kapana e tari wha mawangana na wanga clarify me. Nega ke tari e wha mawanga. Ke nau pehe ko TPT, that's amount to TPT. Koe nau tifeng ko ke tai TPT, koe unga koe ability he whare, ke nau lava fatu e nau rules and procedures. Pea koe whakatonuhia koe ke ai, ka pate ke whoki poko lau, koe whakatonuhia pe ke ai ko usohifo e ku lau. Koe move koe pare mia, whatatau ke Rule 81 e tene lava whotu maha motion. Pea vote e whare area. Vote e whare area ke tuku e ki tu. Ke tuku e koe whoi palaparema whakai e anga e whakaukau. O tu ni e kupsi o noa mo moi ke rules and procedures. Koe te vote koe ke tuku whatawha ke rules and procedures. Aia ke tuku whatawha ki a he whoi event pe koe ni. Koe ke pehe ke to oia me rules and procedures. E o pehe consider irrelevant. Koe foi tuku whatawhaaki pe. Koe foi mea ia ko pehe o mau ia konistu tone. Konistu tone ka whamatala pe. Ti mani he konistu tone ka elewa whakotu o ko mai ki whare area. Me he kau me mi pa. Kua pau ke mui ki he rules and procedures. Sai, I he anticipation ia, koe kupsi ulo aki une o sete rules and procedures. Ai ko kuhinga foke solo o si ai ki tohi a koe, ki tohi kulokula koe. Ai ko rules and procedures. Ko rules and procedures ko whanau I mai he kupsi ulo aki. Tala mai he kupsi ulo aki ko mea awhare area ke nau fatue sai. O aspa no fatu tala mai lewa kupsi ua ka iai lewa ha motions, ka iai lewa ha lao, iai lewa ha petitions. Ko pau ke mo mui ke tohi koe. Aia koe tae mui koe ke tohi koe, I he foi mea la lahi tolu koe, ko no mau I e kupsi iwa. Sai koe whakatonuhia koe nea mahi whamautangi, tala mahi whamautangi ia.
Koe mō koe pare mia ke hiki ni mai, ke tuku e tohi koe ki ta whaaki. Ka mau hiki ni matai ti peiti. O kui he wifin bea, he mawhai o whare area. That is all very well fine kau. Koe fwoi mahino ia. Ka harewa huinga hua, harewa huinga, toi hela kau whatu lao, hono whotu e kupsi ua. Harewa no hinga. Okay. Eko ne tuu kurewa ko ia, he ne tuu ko ia, mahino o pito ho e daimigo ku a o mai ki he ta whaat ko ia. Ko e whainga maari e koni ku ke whakamatala e koni o mahino o pito ia. Taku lahi ka kai kuna mahino e whaikau koni ki o mai i whihi ko ia. O ku nai hoko ho nofo ho pull out me he hopo ko ni ke mōrea whainga maari e ke mō malanga e whaimea koni ke malanga e tai ni mi. Akui whakakau koni ke whamatala ki ai pena kai kia hane. Pena i tatawa e pe kan pau na kai loto ke tū peheni pe ai tutu ni e whakamautangi. Ake umen koni ko whamatala i koe me pena e hu, ne whakahua ki koe applications for judicial review. Koe mea koe wongo e au o hange wongo ke he. Koe whakaalaala koe ai whakamau anga me kupu si i ua. Hala moha hanga ko lau ko kumsi uruaki foi direct statement beia o hui he whare area ke nau hanga fatwe nau rules and procedures. Ai ko foi liberty, foi flexibility ke hanga pe he whare area o whakatutu e nau rules and procedures. Sai. Ko hure wa kumsi ua ko foi filter mechanism ia. Ai ko foi tohi e, ai. Kakato ia. Tala mai hanga rewa ko si ua tala mai. Foi mea la lahi pe tolu ko ni. He ku lahi u mea ia o address he tohi ko. Lahi u mea. Foi mea la lahi pe tolu ko ni. O ne tala mai rewa whaka konistu tone. Timan whaka constitution ia. Ke mou mui he taimua ko ka pau ko ha motion, ka pau ko ha bills, ka pau ko ha kono hinga ke tariui, ke ue hoko mea koe nai hoko. Koe hinga ko intention ia. He ka pau hoko pe mea koe nai hoko. Harewa nai toi hela ia e kau whaulao e wanoha o fulu ke tānaki mai kupsi ua. Ke whakapapau i o mui e ngahi mai mea la lahi tolu koe ni ke rules and procedures. Kana i kai ke amanaki hatahaya in the practical world o kumalawa e hakau engineer o whetongi spaka o mea lere, lotonga ulere, whetuki ake ngai pistoni. Nei doton ke ose fo i procesia tamte ai misini patok fai fetongi ko ne lo tonga pe ko lere ko fu hopo ai ko taimia ka au fetuki ake pistoni fo tu o mai ke fetongi spaka ko hinga hene tu ko ni e bimen reality ko he dai nimi o ku ko tu ni ko ni whamautangi ko a whangatuku ia ihe case ko ni ka go tu ge be fa nga mari ke mo hanga te whakatonton i whale area ke o ana ke ngā ue a ke whai mea ko ia ke ai piha pare mi ai ha aho ku ke loto ia ke hoi mea koe pane ngā ue a ke whai kupu e taha an koe na ngā kina e tamai whamautangi ke whotu upea ke tamate e tonu o ku neongo ku o sea whangatuku e whamautangi ka ku kei malama pe motori whale area ke mo whai whakatonton ko ke tapuni e ki whai mata mama koe ka pau koe mata mama ia o ku ia ha whainga maria pehe ke mo sio ki ai he kaha he tuu ko ia. Hio, ko ngā ue ke whai e solo. Ko mantu tau, e talo e tau whetakai mo e tau whinga pe ke scrutinize, ai whatongia, ai pureanga, ai executive. Tau kauen mo e awhio e ne ui mai, ko e whatongia o ki mautori whare. Ko e ke whiunga pe tataki, o whai he koe whai I siu whika ua ia na amanaki ke address e umea koe he foi process I whakawhare area koe ni. I siu koe pēnolo. So kono whatu tāmake I siu koe ni ne ei pē tō wholofola ne awhi o whotu mai ki whare area ma koe wano pe wano taha. Mō lau e koni sutone. Kono whatu tāmake koe siu koe he ne tū koe ia. He kono inga he ku hai he koni sutone ia. A composition e pēnolo. E kupu walu tolu si, ai gau ne whakotu e pēnolo.
Koe kupu koe au ni hanga ia tu ni ai kua pau koe kau loa loti koe komiti na toria koe filia he ne afio ke nau kau he penolo koe tu ni fa koni su tone koe aia ke au ko fare area koe pare ma koe ni ko fare area he kono mana tui ko fare area ke mea koe ni solo pau ke mo oni pe mea koe ape ke au ta kau ai pe nau tala mai independent na tala keti pa moe penolo kau ia ke independent ia he koe sio koe ke pare ma lo loto he fonuani ke wana iku mai pe reo ai kau whakamau Royal Commissioners i he hopo koe asika ke wana iki pe hona reo so koe tau kawe na whai he kau mea koe a koe hae uhinga nei kai ke timani ai he kau whai tutuni ai whakamatala whiunga ki mua ke nau whai tutuni ai aia ki au lahi me ai o whakahoko pia kai ke aha for scrutinization ia fai aki pe ia tauhi wā fai aki pe ia falala kau kai ke o mai ia ke fai aki ke inform ai fai tutuni aia ki au koe isiu koe na o ke fotu mai koe fume koe ko pau ke fai ai fuhu ki ai he kono moni ange ko kulau ko fare area ko mama I fare area tene hanga fa tontone o mea koni ke au o mahino au pito I position au kia whekau aki pa mo tu whehara ki ai penolo ke hau ko kia isiu au kia ta mo ene afio ko isiu au kia he ko ngahe ko kakai ni nai hanga he Royal Commissioner o au ke foi statement ko ni kai ke totonu ke toi mau ha position of power kelas kono talaketi koe pare mia malolo a ko ia ka koe nia o ku nau ke I loto pe ke au ku lahi me ai o palo parema ko au ko o feina au pito ai hu unga fonuan mo anga ngai fetau hiwa aki ko ni ko au fe au he kau mai ne afio no talangai ai hala fononga fonua ke tabla to talangai pe ia tau to pau pe ke kau ne afio pau pe ke whakatono e kau no pere ke mea koe isiu ko ni ko isiu whaingata solo kau hange ko kulau ko pau ke tau rue ta to he fuhala lo tokolo mea ko ni kai lava ke toe mamangi ki he kahau taka pai kai ke lava he tau lifetime tau time o tau tolo ke he au mai ai whahinga ko te followers o nau ilo na iai ho haa ke mea ke au ko ke whiharaki pe anga structure compositions ko whihui e au ia ngai whataanga UNDP mo kau development partners he mahu inga ke nau tokoni mai nau tolia he ko whaka ofa au pite whanuania whaka ofa au pite Ko te mahalo ku mahina pito ai whatala noa konu ke whai ki he hopo koe ni. Pe whea ai hopo koe tahau na me na tola te tau pe I ho wakai ki ai hopo koe ni ki he ave aki koe ai tohi takai mo mea, tohi ave takai. Kai kia hama whai whamau anga ke na o kau noa tutu ni konu whai wharearea. Iyo, koe hopo koe ia, oku multi-dimension e kusio akuia, ka koe mantu koe kulawa koe hopo koe kai ke maulava o anticipate, ka koe kulawa pe he kupu ulua ki ia o overwriting, ai whiema o kupu ua, ai ko uinga e whetong, ta koe kulawa pe, neawa ne kai ke practical e anga I whakaukau, sai koe hopo koe ni, o koe o ke au o two dimension ia, rocket dimension ni, koe ngau e koe sekula, ngau e koe sekula ke pay outi. He koe isiu koe ni ko hau na hanga reisi I wharearea, he ku fufua hua tu I November, o se whiri November. Pea amanaki ke hufta apune wharearea a fito tisema o awhi ua. Pea ospe koe whakahoko koe ki ene a whio e lipoti o ola ngā au tau mua ola ngā au na whakahoko mahi pureanga. Pea tai whi maari e ki ai pakai kene toi tāpune e wharearea.
kai toloi whanongonongo tāpunia. Pako lotonga ki fo i toloi whanongonongo ko ia hu mai e Januari. Hu mai e Januari ai ki tohi ave takai ke whakaloloa ai mamao ai pare mia malolo. Ke whakaloloa. Ai koe kore mai ke whareke nau whakaloloa. Pako uhi kamata ai hono whiu ia. Ko ksoi foko koe ke tohi ave takai koe. O soka mo nei kau whafofonga ia. Kau e tonga ta wha. Ai koe nani hanga ko whailo. O soka mo nei. Pako hao whiu ia. Pako e mawhai whakakonistu tone eni. Ke tau ngawe ke ave takai. Ke ne pei auti hasirini mei whare area. Ai ko kuhea fo ke kango ai he ku kai ke kau e ave takai ia he ufonga ke tis auti. Ko lau e ko nisu tone nei peheni. He kai ke pei auti hasirini mei whare paanga. Kai o rewa ko hiki nima ke aia whare area. Ai koe mene nofo wata mai. Koe foi tohe ave takai koe ke whakaloloa. Na e si oe koe monetary implication. Ai sirini ke whaitutun koea. Kana whihui a rewa koe hai ui o mai e ke mau. Koe fuafua tohe ave takai na u whetauraki moia. E kungau. Ka koe mahino ka kau ose koni sutone he kulau. Ose mai lao whare area. Ose pa mai tohi tutuni. Kai kia foi kupia e lawe ko ata mai. O kia ha mea koe whaitutune a ke tohi ave takai. Pa uhinga rewa e kuhao whihui a ki whare area. Whihui a ke kalake, tamai kalake. Koe anga maheni ka u te kei ke whihui a e hata. Talu e ne ngau e nei whare area u te ke whihui ata. Ko pea uha orewa whihui whare area. Sai. Koe palparema. Aia koe foi. Ngau e ke toi ave takai ke talia ke resolution koe. Koe foi issue dimension ke hea. Aia koe nai pehehe. E kau whaka mau ia. Pehehe kau whaka mau ia koe ihe mawhai bea sea. Kene tisaiti. Whakatonea ai mai kai ke uhinga ko a kuri au ki ai. Ka koe mea koe koe mea koe o whakatupu lere loto tasi ka haka kumi hake lau koe kau wha mau ai koe o kou lau e au whakatupu lere loto. Koe nau toi whakatu umai nau tolo. Ka pau e hoko ake ngau ai tohi ave takai. Kau whe mau ke iriu e toi tūtoni. Koe. Aia ki au rewa ia koe hae uhinga ke toi iriu ai. E wai mea uhala. The only reason why you need to recommend ai hali iriu o mea. Koe ngai uhala. Ka koe wheu hau ke whaala o whaatai. Sai. Ka pau lau e tohi ave takai. O koe gene mau i e koni stūtone. Ka koe ngau ea ke ai whaitutun koe ai resolution koe ia ke pei au te ake hasirini koe mau i e koni stūtone. Aia koe kuptahi wa ke pei au te hasirini. Ko pau ke hiki nima ka whare area. Koe ave takai u kai ke nehanga ia amang ke hiki nima. Aia kai whakatonhia aia. Dimension whikaua. Dimension whikaua ai koko ki mei tui ai pe ke tutuni ko ia. Ake nau tala mai ko hono tari koe patseti. Ko hono tari koe patseti i he wafe uoua. Ai koe foi activation koe ni he wafe uoua. Nai whakahu mai tokua ai foi pei auti koe ke whai he wafe uoua. O pectate. Ko hono tari ko ia. Ko hono whakawhie maarie ia. Ai whemao e ko nisu tone he kuptahiwa. Ai koe foi dimension ia nei te kai ke aha whainga kreriti ai. Ka koe lava peia. Ke tai aha tau pehepe tano kai aha motion. O vare peia ko fotu mai e patseti. Ke whai foi pei auti ko ia. Me pango he te gei ka ko puanga pene ko e kulau koe me ahi e mo foi ke ko ia. Mahina ka au ko tohi ave takai ko ke whakalao. Uhinga e na hanga fotu mai.
na foto mai ke o te ngau e aki. Wai gero po foi para kalafe para Kaya. Koe anga e usio ke opo. Uaki una foto mai. Katoi hoko atu, katoi yaha ha practice. Ia whainga pay out e mea ngau ke ai mea. Whemaureo ke diriu ai rules and procedures. Whikawak pia mo mea ke specify mai taimi o ulawa o kick in ai sekula. Koe taimi mo conditions. Koe wape nia koe ai ko winga ki efi dimension. Koe o mai he tutu ni. Koe tari koe he patseti. Ai fo iono po ini hiwa miliona ki he line item ki he hiki wahenga pa mo pekpei. Kono satisfy ai kutahiwa ko nistutone. Kau mari so. Mari apita ai anga via ko di so ko nai fai mau ko mite ni nai. Koe lao paanga, o fotu mai he lao paanga. Hei kai ngofua, ke hanga whakamore ke paanga koe ni patseti. Ki hatoi mea kehe. Ata, then the program, my allocation i he ngai polo kalama koe ni o mai he patseti, he lao ya. Ai atu uia. Whehoi koe nau hanga koko o hake ane nai he mau. Koe whai lao koe au koe ke mo oni. Peo ke te nau lawa whakakakato. He ku foto e patseti. E koe taimo whakamore sirini. O koe ke whakamore o whakakatau tof pe ke mea koe nei o allocate mai kai. He kei whakaatape nau tori hano transfer. Peo ku mao au ia ngahi vouti au o vai pesete hon fulu. Ke na hanga whakakakato ki ai ko ngā koe te lau i vope foi lau pa mahinga. Kene malu e minister, malu e kakai, malu e ba mo mau tolu koni whakawhonga. He mone mone taimu nei hokai a Reagan koko o Palestine koko i Amerika. Pane tangere wa kene au whare i kumi mai a economic advisor that only have one hand. Peko eke koe peko hane uinga koe mai pe hataha ai whamatara koe ki ai koe pe. O mai hataha kene o mai ai precise, concise advice moving forward. Koe ke u sa ia ke o mai advice i pa toi pe mai on the other hand. Ke hange koe anga whotu lao koe ni ke pe koe mahu inga re vai a kau o tui ta whalawe. Ai mahu inga whaue lao. Ke nehanga māku pusi ai clarity. Ke oe tala mai e hikini mape i wharearea ke tok tisa au te sirini pa tok tako e ulawa pe ia he sekula. Na ulau whakawia a sekula ko whakatondean solo. O kui kai ko wharearea ia. Ko no hingai. Nai o mai e sekula ia ko tua whare oko. Kai ko whare area ia. E koe taimua ko vouti, ai ko vouti au hok tua whare. Ka koe vouti katoa e kau mea, koe vouti na tohe tua whare. Sai. Koe uhinga ne whatau nea kai. Mana toi na e fo i taime na nau tūri au mei whare area, moe premises o whare area. Ai ako, mamahe koe ko hoku api, koe ko whare area le vai. O koe kompaunia o tauti whain ko whare area. Ka whaere wa hak whai tūtūni i tua whare area. Hange koe sekula. E kai kene whakawhi maare ai whi mau. Ai konisu tōne. Kai ore ko hiki ni maga whare area. Ore ko whai tūtūni kia whare area. Koe, biven, ko maari a pita e whamatala konu ke whakahau ko. Te o uhinga le rei.
hangi ko fai hopo ko ni kai ko fale area ai he ko mo ne pita na turi ko ki tua na whakangata a boundary ko fale area ona ke te huki ai ka pau te ke lue ko i loto halapure anga hanga kon ki vaiola e ka ke na to o turi ko mi loto halapure anga ko boundary ia fale area ko inga he na na ostala mai pe he ke te huki fale area ona whakangata rewa foi boundary ko fale area ia ka ko hange ko dala mai ka ko ai ke whakawhia maria ta hiwa i foi tu nia whai ia i to tua whare o kita ono mai to hea takai ka ko ne osi ange ko ieni ka pahe ka ke whahanga ue ko osi a whanga tuku whaka whamaunga tangi ta tabu hopota ka pahe ka ke whahanga ue ki ai ke whakatontonu ke whakapapau i ngai tu uni e whare area o ngā manawasi hange ko o mai hene o hanga e whea o wunpola hane o mai whakau kau ni tala mai ko rea so ni ko mahino me he hoponi o ku pao ange whonga ngā ue e whare area he koni stu tone atonga aia ko whakau kau o mai ka pahe ke whahanga ue ki ai ke whakapapau i utu uni ko e whare area ke whakapapau i o whakakoni stu tone o e whae tu ni tu a whare ka mai ki lot whare area ko mea pe hoko e whakau kau e kakai ia ta ku pao ange ai o mo tutu ni whare area mo toluia he tau koni stu tone e whakaloko fua al e pivene. Koe fia ia koe hono misconceive e tutuni. Koe whakakaukau ia tako toa. He hau pehe e tutuni. Kau kikai ke pehe. Koe koni stu tone is the supreme law ai whonuan. Koe isiu ia koe ni o apia he foi tutuni koe ni. O ku pawa furuange ai whare area ia. Koe parliamentary supremacy ko Britania pe. Ka koe jana ko ni stutone. O si clarify pe. Ka koe unga foko foi whakatonu lea. Koe foi whakatonu lea koe ni o ko lao e au tiptou ia he issue. Pea ko articulate pe au ke foi structure ai anga. Koe tonga whatu tāmaki ni. Ke tau whehu ia ai integrity e tau whamauanga. Tonga whatu tāmaki. Os pa tau toi whehu ia ai integrity e tau koni stutone. Ki au ko tonga whatu tamak pa nei to ton ke whakalala ki ai e kau kaki whanuan. Ko ha whanua ke ta kaki ke merino, pa mau e confident e public, they must be seen o kunau pou ai rule of laws. Mga toka te rini whakate mukalat ko ia. Kai ke mana tui nau ku whetaulah pe moe MP me New Zealand Salesa. Tau ki ko hau ko ia me komiti ke fihe ko tamai he hanga hala whanonga tau fowai. Tau whengi u whakatala noa ki ai whekau aki. Pe mo issue ko no whetaulah kumotonga. He kono uhinga ko New Zealand ka New Zealand ia he very high au pito ai absent e corruption. Maalunga au pito anu sila ia he rating from Aman Line. Kako ui fok he koe mechanism in place. Whakapāti ka moe nau lao. O kune hanga ia cultivate transparency ka moe accountability. Good governance. Kako whenga koe hanga koe e ko whakaukau e solo. Pe kui fe ia development partners, ko fe function o whahe UNTP, fe function o whahe Commonwealth. Ke nau o mai ha whahinga advice to the compositions of our parliament. Ai whainga whaunga o gai ai whare area. Pe ku nau whakakau nau whehui mea koe ni ke whafafonga me UNTP. Pe kuanga fe nau whakakau koe nau mai whako promote good governance. Moe parliamentary democracy, accountability. Na oma promote good governance. Na mau whakakau tal mohanga tala mai ho mohanga mo whakakau. Kiwe ni ko toko tahafitu. O special seat ia. Koe ke whili au nau special seat penato. Kiwe ni foi composition ko ia. How do you anticipate tala no he national interest. Na mo anticipate fefe.
ai o mai for constituency without a party mechanisms. When did you anticipate in the whole process mo foi structure e tala noa fare area he national interest. Ai go tau ui mai ne afio. Pe whakapoto fai tutuni, pe koe fai tutuni o interest e kakai mo whanua. National interest. I he foi whare area ko hono compositioni o whiri whakapure whakawa. Ai a ke au ko sio o ku leke au pito holistic overview ke anga o foi mechanism to system o whalere aki ai governance. Se leke au pito ia. He kai ke lava, he wana mo ni hange ko ni ko dang. Kapate ke he ko mautano ni he constituency fund. Pate mo fatonga wa ni ke hono talanga e fare pehe, fare whakawhie maari. Kawe he issue tano ai whare area. Tai aha whare area mama ni tala noa e mea goia. Ikai. Ka kono winga kono veteki whakapoto ai structure ai whonua. Pea tuanke nau he ai he fuloto toafa. Koe mea ko wongo i. Mahino ka te au e hau eiki. Mahino au pito ka te au eiki. They're very reckless. Lack of visions. Lack of strategic directions. Koe mea ko hanga tuka ki solo. Kakai ako. Amanaki mai kakai. Amanaki mai ne afio. Ko ako e kakai. Ke nau o mai ha whainga structure. Ke osiange e tau tō e fu akau. O fua mai koe purelele. Hala. O mai pea sio ke umata vai patoki. No foi ben auto he mata vai. Hange ni au nau pe ko mau kai mina mau tolu. Kai mau tolu. Kai fe ka kai fonwa. Ai au. Pau fa tau tolu. Pivene ku mahina pito. Pavo pito e whatala noa koe ni he foi i sigwene ang hopo e ua. Sai pe patseti koe na he te tatoki o na mo ke ngau e kia i tuke ke o mai ke whare area. O ku naia e tahana ni hanga o mai e whiwhiu kuni o kore mai a neafi. Ke whiwhiu atuka koe o koe ke mahino ka nā dolo e fo i ke taki whakaosek whakaukau koe ako o se ta taimi. Koe ke mahino ka nā dolo hono whakatuu koe ke seha ko mit kakato. Koe hae makatuu ngā koe hae tuu ngā ku o ku iai ai whakatuu koe aku o si whainolo mea koe api aku tuku ke mautoki huki whare are api te hoko atu e ai whai whakau koe apa koe hae tau mua a hono whakatuu koe ke hoko se ai ko mit kakato. Io. Koe mea mahuinga whukia solo ke tau ki pay attention ke mea koe. Koe tahain e mau response a mau dolo koe ka whahonga whare area. Ke tōwholo whulai na whio. Koe taha e ne mea nei ho haa ki ai. Koe whatongia e whare ke siwe pure anga e aho. Ke whakapapau i koe paanga tu hau e whonua o whakamoreki ke le rei e kakai pa mo e whonua. So koe taha e whekau ko pe koe whekau u fisfisi mua e ke pure i le rei e tu hau e whonua. Koe whakau e sai. Koe anga koe sio koe ki he whaitutuni ai sea. He ki whai waha taimpe koni ko i heni ai. Whaitutuni ak pea anga maheni. Mana toi koe whakakau koe o toi tutuni koe whakakau ia koe ia ki he anga pe whunga ngā ue hono whakahoko e umea. But to actually understand a complexity o mea o tala noa i, koe whai issue ia. Sai, ta whaki ke patset koe tau kosi. Na e tūri au ki tua he sea koe ni. Koe ku advocate ke o mai hawhainga maari a tonga tapu nima, mo e ua taha. Ko hono inga he malawa he ongo MP koe ni, mo ena tau kei, o hulu i mai ai nitty-gritty me he perspective o mea whaka finance. Kanau
o hinga ke na waka hanga preseni mai tafaaki ko ya kau to preseni au tafaaki me he system wise ke allocation ke palani he ko men go o hoko ko ahoni kat ke pure anga ko aho na ife ia I he patseti I ha line item na ia ha mo anticipation ke mo whakatau sea ake paanga tukhau whakatau sea I he kautaha ko ni lulutai. Pete mo ave a siringe whakatau. Na ife ia. Kai ke ia ha mea peheia. Ka koe vai whokia scrutinization. Ka koe kai koe ke mahino ka kita. Ai mea o mai he toi. He patseti. Statement ni pa mo estimate. Awen gane nai, koe mau argue, pena ife ia I he patsete tau whabanga lolotonga. Ha line item o nau wahea I ha sirini ke langa ke accommodations. Whare gonu me uangi au gonu whamatala. Hala talama ina ia ipe me he patseti. Ko sio ke kuloto mai o ta o te mohanga manuki I mautolo. We are not stupid. Ke mo tala mai ko budget allocation ni makilu ko no mo tala mai a honi wa ka 12.2 miliona ai whakamore ko ya. Ko hanga ete miss o hui ko margin of error. Ko hanga ete fehalaki me hate estimations. O feto kaki pe e sainisi na ngawe na tolo uncertainties ko plus minus 5%. Okay. E paanga na ngawe ke plus minus 10%. Ko hiki me ni makilu o taha 12.2 miliona. It's ridiculous. Una ku taife maria but o te mo whakakau mau vare. Koe ke vare kakai. Ke mo tala mai ko mo teu na e whai ke foro mo ko ni makilu. Kana kai ke moha mo to fotu hala I patseti a ko ni lolotonga. Ke ase fo iria ko Pacific Forum meeting. Ke uhinga na ia a manaka ko na tau wha pe fo ke whakatonu hia ke peheo mau ware. That is way off. Aia ko uhinga lewa ai whakatu uia. Ko awe na whakatala noa au ke tala noa. Pea ko pehe atu. Pea ka pau mou ke te COVID. Pa mo whakatu au ke use au. He te ulawa au ne ke te mea ko napa te ulawa au puke. Ai mea ko uhinga ke whatā noa. Pa ko uhinga aia. Ka ko ne tu ko ne au ni o te gei fo ke au whangatu. Ko isiu ko ia ko pau ke mau te talanoa I he ne toi awa pe koe ni. He kono uhinga ne solo. Te wate whakau koe ni. E lau koe ha, ka pau o se tō wholwhola, o mau wholwhola ke peo tepi et pehe mea te tau. Te tau lau e koe ha. Soke au ke, ka pau te whakau ke mea koe ni. Ko ngai tō wholwhola au pehe, tuku e pisinisi. Mo kawene fo ai, mo fotu e rekure I ta. Ave pisinisi ke kau. I lai patset koe ni, o fotu mai ke whakatau e whakapune fo. Te ke lau e koe ha. Koe hanga tū, tala ngata, tala tau ke ne afio. Koe ne au te kau ai nia pa mo langa koe ne, ai funky whare koe mea. Te kau ai ke ai e pure anga ai nau public enterprise koe. Koe accommodations ke taki mamata. Te nau toi whakalere, tani nei ke pēma e afio, kua whaalu te he pure anga ai e ngai, mea ke kepe. Ka koe te hui whakita haia piveni. Ka pau te e whakatu koe ke sea he komit ka kato. Koe whehui whakia kuna e whehui e tonga tapu wha. Te ke lawa o whai ho sivi he ngaha kuna e behe whaka tonga tapu wha. Whea mau e piveni, polo piveni piukala ke nofo pehe ta whaaki koe o sivi ai. Au whea mau polo piveni piukala whiha ke mau nofo atu ai. Unga wo ke taha te ke lawa ti peiti mehe sea koe komit ka kato. E solo, kau fukia ke ribea ka whai a whaitu ko la paka kau ai.
Kau kai ka kiau ya ko kiau ko tipeti te wat kau ko ni. Ha au ngai tipeti ke poini mo ya no merit. Kai ala pe ha se ha fa ka pa bebe. Ai kiau ya kiau wai fa tongi ala ya fa he utotoni ke fa he se a hange go ni. Ko ui ko fare area o tari ui mai kai pure anga ya. O ku ikai fe ma ui ke saitia pa mo pure anga. Ko poini go aku. Kene hange go ni. Ko foto watu pena e o mai e Pacific Forum e patset fe. Ai pa ko o mai go ne ko na o press release ko fare wangau ma ui me fe. Hame ko ke na hanga o mai na upalan kore ki fare area ko ma upalanin ke no host me ko ni pa ko ngahi lele ne ma me ai. Os ko ya patala mai pa ko os ko o forum te mawahere wa eseti alo eseti ko ki tagmamata alo eseti ko ki tama alo eseti ko ki tapani kare to kua affordable house te mai ha me pe ai na to ton go time go o hake issue e pe hatu rewa so na fai e se a fare area pa te time na o mai issue go fa tau puna pe fe kau de va se a pare mia o hongfulu a tu site ai go monite na o hake o fulu e tusite e mo mai whakamatala ki wharen whikawak mo whakamoon na whakatau e wapuna. He nai whao ke tahakotoa, nai o ware tahakotoa. So, e ko kuhinga to hold them accountable, own up. Koe me e ke au, nai huinga mai kia ene awhio. Ka koe ka palpare mai ka au ia, pe ko whewhi tu. Ke au ia na koe kuanga i whatara noa pe mo kau MP, ka pau o ku mou ke te kovi. Fotu mo tolu au. He koe tau palo pare ma koe ke te kovi, koe irifia, koe palo pare mai. Irifia na pehe u kai ke ilo, i pe ke vare, pe. Ka kohona moni fo ki au ia. Ko osprove au ia koe Karen, koe sea lolotonga. O koe ke ne mako puse ia, so whanonga nge ke mea koe ni solo pe kuhinga ke riko. Kai ngau tala noa malanga ia tonga, iwa tahataha mo tonga tapanima, he patseti. Na tala noa mai ke ngahi physical policy, monetary policy. Tala noa mai he ngahi complexity whakapaanga moea. O ka awhia tuia he sea ke na tangutu ki la. Kiau ko taimea ko ongo ia yo ku mau ai whangota koloa lerei ke whao kia kapawe. Ko anga e whakakaukau. Unless and until we do something about it. O kai ke tau whakateki tau dolu ke he tō whulawhula o mai me nafia. Oku mahuhange ko puputu e kakai e kau whanongo ko kakai. Ko ngā he kuke malanga e mea hanga ko ho tāno ke sea, pe mahino pe ke kakai. Kana e tāna mai foki ho taimina malanga i a ho kau ngā whakafofonga ke nofo mau he tipeti, nane pe he ko sea tau kei ni i he whare area taulahi, ko sea he whare area, ko tau kei kune, ko taime kune whare area ko mit kakato, ko mau tau ataina kune, o mau whainga maari. Pai puputu e kakai po ko whee mea koa o ko mo uhinga ki ai. Kake, kau ki alata mo e whi kongoni he ku mea. O ku mahino e ke kakai, ko sea ko mit kakato, ko hai ko gloto pure anga ki ai, ko taha e te nau whotu awa ke alo tangutu he sea ko mit kakato. Ko ngahe ko taimpo ko e pāloti ai, te nau hiki fuki nau tau nau toko lahi nau tori whare area, o hiki nau to he taha koa pe pau ke ale taha koa o sea he whare area. Pako ngā nā ku wahani iku nau whakaukau na tō nā ko ho uhinga hao ai ke sea ko mit kakato, ku lahi fuki ngahi monu ia ko mit kakato, mo ai mo newe ni ana ia mo nau wahe ma wahe ko mit kakato, pe ku ke whea mau ke te lahi ho pāua ho mawhai ko koi whare area ke alo sea whare area na ku kehe ia me hea koe nuku tau tala noa ki ai. Solo, that was way off ai whakaukau ia koe, ko whakaukau tuunga. Koe kuhinga e te kei, ka te tate mea koe ni. Mahino peia koe pure angau nau mau i tō lahi, overseas, sai. Ki au ia, koe mea koe nau anga huke e tupene fui tō tolu he wike kuosi. Kaha e pepesi aku ia.
ke provide clarity. Ke whanonga mai kau ka kai o nauhanga whawhawhangai. Ki he value set o nofo i hona wata mai. Mana tui kau whakamalanga e aho koe ia. Koe kuloto ke o mai e tō wholofola, ko ha mea ia ke ne whai aki hono wahe o e whatongia o e whare mo e whatongia pureanga e aho. Kai oe ai koe whakapauturi, whakawhaha. He kono uhinga he tau ngau whaitutunga tau tōria e dimension very below human. Is in the animal instinct. Ai whai pe ai koe nau lawe koe ai ki mo atu. Koe uhinga pe ko hiki au he, ko ngā ko whihi au he. Kai aha, te keike o mai e whawhonga e kakai, koe uhinga e peisi sia whaitutuni. Koe ngā, koe tari koe ngai whupatseti. Tau peo au hiwang iau miliona. Koe mawhasia i pe kakai. Uhinga pe uhiki au e patseti, ko ngā ko pōpōa ke pureanga. Koe, there is never ka issue ke talanoa ke kakai. Pea koe whakakau koe response ke tō wholofola. Nā tōku makatunga pe o se tō wholofola. Koe u konga koe ki he benefiti o tūnga. Never cross my mind. Koe mea koe na uhinga ua ki ai. Mana tui ko pore iha. A mea ko te lahe ange kakahangi ai mea koe tāo e hanga mai ka kita. Ka koe ku poini koe aku. E hikai te mau continue doing the same thing over and over and over again and expect a different result. O definition ia o insanity. Ki au, pau mau whema, he koe hanga koe tū koe ai whare area, koe commit kakato, koe whitu uia o whai ai sikalamo, whai ai oversighti, whai ai scrutinization. Aia koe u absent proper structure i whare area. Koe hanga i me whakatū whakatala noa koe ki he kau MP, he whai wike koe nkosi, koe tangi. Muhanga whakakau i tō wholofola. Koe haha whainga mechanism te tau lava whatu. Pahanga whakatū whakakau koe ni. Whenever ugai ha pare mia, ha whiri pare mia. Matu koe toko ua. Koe ia wini, pe aluha ke iau o pare mia. Koe ia ku lose, koe kuhingan whaka mechanism. Koe ia ku fōi e fōi voti koe ia. Ha uia sea komi kakato. He ku whaka aka ia he lao. Ko hono haha no uhinga. Ke ne whai e fōi whingonyo tōka iwi mai ne awhio. Talo me wawhi wata. Ene karanga mai ki whare area. Ke mou sivi, koe whatongia. Koe poini koe na hanga o hake. Koe fōi demarcation ke mauhanga o whehu ia a mautori whare area. Ke oa te mau pehe kousa ia mea pe kou whehia ia mea. Oa ngau ake fōi whehu i koea. Kai peheni. Koe fōi move koe ni ai pure anga of the day. O whakapoto. Rakia. Ua. O ihe interest e kakai. Pe koe national interest. Ai koe fōi whehu ia ke mauhanga whamawai ak mautolu. Oa te mau nofo whakawhahai. O uinga koe whamatala asol. Koe uinga ke move ki ha fōi dimension, direction for all. Uraki u tau lawa whakatonu ke tō wholofola me talo ni ua, tau whai le rei ki he lau maari o good governance. Ka pau e pehe, ko guarantee coexistence, pe mo efficient government. Ai koe whai mea pia mai tolu whai, mana toi koe hou e ki te nau purei, ko nau tolu e kingmaker. Ka pau hange koe wanga i whotūge nau hoko, koe whohe uri, whakataru. No pia nau tolu o te nau kau nau tolu, o te nau kau na tohi komiti, o te nau kau nau toria he executive. He kukai ke amanaki atu hatahai me kakai whanua te nau maa whiaka. Ko whare whakase wāniti, he whakaukau ka aku. Whare ko ea, o ku te whailau i hoto taimi te hau. O kai ke amanaki au pa whainga tae ke tahanda to whose ho i ki ke nau whaipe. Ka kapau nau loto, ke tau coexist. Tolonga mo tu uloa e whaunga. Whaka sosiare me whaputi kari whanuan. Ia oia koe nau whai marei pe geni, ko whate mo kālat kakato. Ai anga e tu uia ai whotutu e tau whare. Ia ngai kusio.
Malo pito pivet ko tui ku mahino pito ai whadano ke whai. Lava ne ta hoa taha ko ngai ni ku tui ku lava mahino ke ka inga whanongo. Isi ko ni ta lava o tala noa mei pe whawhia ko aki ai. Ko mea mahu inga ia ku lava o mai ai makatuunga mo uhinga. I he tala noa ke o mai pe ko tonu ia pe kai ka ku ke o mai uhinga lele a pito ki tau whai wakai ki ai. Ka ku oatu whenga maari ko ni ka pa wahame o ke whiwha au se aki. Tato ki sio taim tatau pe wiki ka hao. O tu whea mai pēna sol. O ki wholo. Sai pe kwana te toi hokai pe kau. Ka ke toki whama apop mai pe mo ta mui mui i pe ngai i siu. O kui e atamai mo e loto ai kakai. Ka ku tu ka wika hau o si kamata patseti. Pa kamata rewa ke tatala noa he patseti. He progress pe koe e tipeiti. Ka koe whakatoa whamaloa te taimi i sol. Malo bit o e pimen fa malo atu he lava le proklama honi pe mo e tuku ho taimi ke lava ke ta proklama ai tala mono atu pe he ngawe lahi ke patseti o ku amana ke hoko atu kata toki si ho wike ka hau o whaat ke te koe pe mo ngawe kwhai hana. Halo sol, o whaat. Toi. Fa malo atu ka inga i he lava le rei ko ia o mo lava mai ke tau kauwhata i he proklama ko ia ai whatwhanua whaupe mo piveni piukala, Paula piveni piukala, whawhonga wharearea tonga whitu, koe proklama ia ki huikeni, pia ku whamalo la het kati mo tolo, mo kau mai, mga hi whihu. Mana tui ko tau proklama ku lere ma upe, u proklama ko tau pia ku whahokat mei heni, Vipon Media o ku live ia tupe i he tau pes Facebooka, pia mo tau pes i ko ia i he YouTube. O ku alo tai mi me toko lahi apita ka mamata i he YouTube ko tu ma ku whainga marien ka ki motolo ki hono ai ko mo TV ma ngai me pehe o se o ku alo tai mi me toko lahi apita o ku mo mamata mai tau proklama he YouTube a ku whamalo lahi atika ki motolo kwa ngai whihui lahi ko miss out he lere proklama ka ki lava o mao tai me ku ki tohi ai ka ku whaoska proklama ku whafoki ma sio ke ngai whihui lava ke to'o ngai whihu iai ke whakahu atu ki he whakafonga he taim ke proklama hoko. Ka ku whamalo lahi atu ke ati mo tol ko toa pe, mo lava mai, mo e kore whamore more pe ka pa kua hanga hingoa ku lave i ho hingoa i he pongahi proklama ku whahoko atu me he Vipon Media, ma kore whamore more atu. E tala noa pe ki ngahi isiu ku hoko, o mai ai whakaukau koe, mai viu, ai whafonga koe ia o tonga fitu, i he proklama koe ni, pehe ke ngahi viu mai whakaukau ai kaupalo festa mo hai pe ku lava mai whainga marie e whakauka ke ngahi proklama koe ia. Koe whaeke mai toko lahi i he ngahi taimi koe ni, koe ngā o ku koe ngā ke ngahi proklama au nau whia mai o ki whakahu mai, ata pe ke kapau ke mai ha proklama ke whakahu mai o ku kai ke te whauha ngahi proklama lahi koe ngā ko whinga koe ngai taimi ko ku whaia ngai proklama koe ni o ku whafofua pe ke taimi ko ku atai mo lava whaia tau proklama. Ka ku whamalo lahi atu ke ka sponsor, ku lava ke mo kau mai toko ni i tau proklama tata tu fito. Ke mo tolo koe aku mo toko ni pa mo totongi ai proklama koe ni whatwhanua whou o ku atu ai whamalo lahi ke te ki mo tolo i he toko ni koe aku mo whahoko. O lava o whahoko atu aki ai tau proklama ko ia fatu whanua whou ki he wiki ko tō ampe. O ke ngalo ko watu whoki whamalo ki a Starik Tupo, kia mo e tim ko ia ai South Pacific Loans. Starik Tupo, kia mo e South Pacific Loans, na he firma o ko tō ampe i he finance, o ku firma o whapaanga, lama le rei, e Starik Tupo, pe mo tini ko ia o South Pacific Loans, ke nau toko ni hao no, mea lere, ia whahinga, mea pia ko te mau ke no, ke mau panga whamawave, ma lava toko ni ke te koe. Matang mea lere, lava o toko ni ke te koe. Hape tu unga, o to ke firma o ai haseni, ke whamawave, o kunau iai, ke nau toko ni ke te koe. Ai, kautaha ko ia, South Pacific Loans, Starik Tupo, i he noa malungi au, valu, hiwa valu, i ho nau office ko ia i Kevin Drive, i loto Manukau,
o kuna iai ke to ni ko folo ta o na o anga to ni ta o kainga pe me Pasifiki ya kuna o folo ta o ni pe me na to ni fai ke vi kon media ke lava fo hoko to ake ta mai folo kalama ko ia a pe me heni a ko page fashion store I lo to no alofa ko ta pare ko wala ia o ke tu mo la te ke lava o Filipe ha painga wala pe e kalava tu ki ai e fika hiva o e whanawhehi road I loto nuka alofa au kuiai a page fashion store kai e atu ko nau wala ku whaka of apito e kai te lawa koe o hukitua ta e whakatau hao wala ai I he page fashion store I loto nuka alofa ko whika telefoni pe ena ua fitu tolu ni mao no pe koe walu fitu noa walu ni ma tolu ko ngahi uta fo au atu ki ai whaka of apito nau wala ke lawa tolu mo whiri ai I he page fashion store I loto nuka. Ka mea te pu a nau mahu inga kei te mau koe a maa koe ia I tona kei te mau pe me whare kolo a koe a page fashion store I loto nuka alofa. Koe whamanatu atu pe kau taha koe a maka whamanatu ki modol koe a Australia ko loto lere kau taha koe ni royalty Ahiwa Valfa, Royalty Inc. Ahiwa Valfa, ke nauhanga o whahoko business for o koia. No fotu e maka koia mo o family. Ho of anga, maka ki mala e. Te naulawa whaifatongia pa mo whahoko. Ai ngau e koe ama au. Ai a kui pe koe akabe, Royalty Headstone. Pe ai whoku mo nau kāwhalani ke Royalty Inc. Ahiwa Valfa ia. Pe ia I na live screen, pe royalty live screen. Ma o katoa tu pe ngahi mea katoa ko ia. Aki ha o whetu taki pe ke te ngina tolu ka tesi. I he whika telefoni koe na kwasi te screen noa wha. Ua noa hiwa, fitu wha, nima wha taha. Noa wha, ua noa hiwa, fitu wha, nima wha taha. E lava lerei, e he kautaha koe na tesi. O toko ni I koe I he maka whamanatu, he live stream. Ia taho palani, puka kote ki he konferenisi, pe koe e unga ki haputu, puka hape whainga mea te ka lava, whia mao ke print, ngahi kopes wha ofa koe ko ngani lava le rei pe he royalty, inki tahiba walwha, ke ni wha hoko ai ngau koia, te amo Filon Testonga, kone Brisbane, I he noa wha wanoa hiva, ki te wha ni ma wha taha. Koe kuna ni center, I loto nuka alofa, nau keitu, umalawe nau ngahi koloa ko ia, nau ko ia mohenga, mehe king, queen, apple, single, o aloa pe kapako haki mohenga, sisi abito pe o ke fia mao, lava le rei pe kau taha koe ni akuna ni center, loto nuka alofa, le pasi, ke nau tokoni ke te koe, kona fia telefoni ena, kwa asia te screen, fit ni maua, tolu wanima, puka fit ono noa ono fitu noa. Ke tu tak ke te nau tolu loto, habelu loto, te nau lava tokoni ke te koe. Peka pau, ki whea mao inukawa I Brisbane, ko si stoa tu e leipas, pia mo e kautaha kuna ni kawa lahi au pito, ke tole mawhiri ai loto Queensland. Ke fitu tak ki be, ki a telefoni koe na wasia te screen, te ke lava o mawai a leipasi. Koe pure lahi e kautahani, katao pe ki he kuna ni center, ia mo e kuna ni kawa, ke lawa whiruraki ki ai koe tene lawa. O toko ni I koe, ni ha whahi ngā whia mao ke. Koe tau live stream, o ku kei whainga maari e peka tiki mo tolu, pa o ku ke whia mao live stream, koe mau whia telefoni ena, noa wata, ua noa nima, noa ano, noa whitu. Whiruraki mai, ke lawa mao hao pukingi, ko ke whia mao ke hulu hao maari, live stream, mamata magea hao kainga, pe ko ha birthday, pe ko ha pe whainga kātuanga, ke mau lawa whahauka tuia e he viponi, ai he noa wataha, wa noa nima, a noa ono, a noa whitu pakapau ke whia mao ke whaita I pe ia o video, lawa ke te leleang e hono quality, o toki o atu ke te koe mo upload I he YouTube, lawa lele pe mo ia, o whahauko ia maau. Koe kotoa pētau ngahi polo kalama ki ahoni, whatawange ke mo mau ha pōri lere he pōni,
tau mawai ai tau toki whelongo aki i he aho apongpongi o mea.